Kakasi Student Union Laban Circle kalalej ujur Shau Division Forest Officer halor kani kejing slam jung uban pentrikam ya kabakila phaban beno ya kitei ki basyong bian hapo katei ka jaka bat nakaliang kaseng kalalej bu ya ka memorandum naduk ka santerik unaitung arhajar arpulai Ruben Najar Presiden Laban Circle ula ong bahakini ki kenjet sengi kalalej jurib ya katei ka jaka bat kadang ne sa kumju haba ai jingkren sekilat pathai kubor mentakas ngina kaliang kaseng KSU Laban Circle kila persyak jur bakatanat forest kam deiban pediang kikot kislah lada kilong ki babiang kiba kitei ki barjela kila pha hapo katanat office jong ke forest Henry wat lada katanat forest kadang penslam ya kani na kaliang kaseng kala shim ya karai banle halor kani kapang ni na kaliang KSU Laban Circle ni lawal hindu PCCF jong ka Forest Environment Department jom Komunum Meghalaya jika isu bang yakren kani ka step kolong halor ketika mahadif kola te kumba kausan trik sebenarnya Julai ni la ai ka memorandum ko jing show DFO kata ban de ban ibek no ikiki ba shong pian hante bat ki basna ying pian hante apo mahadif kola ni la ina kaliang ka Forest Department ki lalet ban inspect hante hapor binget ban jurip yang pat sasisin pat ban keli balik dan selam ban ibek ne ban be kita ki bri ki basa pian chete ni lap pa na kaliang jong kita ki bri ki basa te ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata bakila ban shong bansa bat ban sna kita ki bi guest house nam taka bah kamiat ka jong ki na kaliang kaseng ni yang persyak halor kani ka benta ba kita ki beri bahasa pian kila ban file kum kata ka application kum kata ke haka tanat forest department bat mentas ni wan kendu PCCF bari ba hedu songka tan forest bangin bu objek ya kani ka application ko jungki bah ka juga poru bah ka ni ka application jungki kindi ban accept hakanu kanong rembu namar ba tadi baki accept ya kan ka application jongki manu ban check ya manu ban page ki basong bian hite kemudian itu basong bian minta ki lapan yo ka permanent resident hite minta ki barzela ki bawa nei ni ru ki lapan shong hite je kani kan long ka ba ka jiman ka hajat dia namar ba kani kan long kolini la shaisi bat ki barzela na ini iru ki lapan wan kumbangite ba ni dor bas nong hi kim kwa ban kam ya kata jaka bat kani ka jing bam kam ya kata jaka bakade ka forest land kani ka bujing e namar ba nim tep ki ndor bas tong kimla ban petu manu ban pet kani ka jaka bat kani kan long ka jing e te nakaliang ka forest pat ki kimla ban pisha unu ba di praila unu bala ban sa shite te da ka ba ailat kum kata application niki te kamut kandang pumbu jing e shushu ya ka jet benri hibor ko te nakaliang du seng ni wan ban persyak ya kan ka rai jongka forest department ba kamde horket hordan du dalili ru ban ai cakai kita di barzela bikin sa hante bah kaju kapor ba ki gini ban be du ki mardohi kamplem slam om da kumta ni kum kaseng hi ni chim ya kasin jam jong bat kaju kapor ni ayo banyak keren ba lada ka forest department kala ban ai caka kita kiwi barzela te yaki pat kasiru ka ban ai caka kumjuhi ya ka sarkar bakala ban te yaki yeng nam taki bodok ka housing project nam taki bodok kala ban china jadi kum kita ki ikimi hende kita ba ki bawan ni ki mende ba supo isis ni pat kila ki ai kum kita PCA nak yang kaseng ni persyak jur kalau ki bentar ika assurance no nakaliang jong PCCF hadu mentahi uang ba nakaliang DFO kidang inspect ya ketika jaka ndengi ong ba inspection ni kila lap iki borok iki juduna hante iki beri bahasa pian bat ki basna iki dukan claim ki trailing license claim ki kini i borok kila kaji inspect kila lap bat kat ba kidang penslam kani ke isu kadang he nak kapor bat nimpa ya kani bakan long klang bukan long gading kaban penyeper jet benri pot la saya sni kumbangi haki rensan social media ba kiwi ki group mo ki pen tok pria ya ka seng ba ya ka jet benri hi lingba kanyam habade ba kata ke jaka hante nakaliang PCCF itu musim lah
keluar ibu kendang na kunoy kita iki. Nakaliang PCCF ula keluar bahwa ban kendang kamde tang kabo chung uhap pelang kabo jong ka district administration peringkat pulit te hakini kisni ban wan ki nakaliang kujuki kin ya penlong ya kata kawin kencing lang haba ki kinya discuss kumnu ban ya chakman te nak kin sa pentip nakaliang kaseng ban nakaliang kaseng lu idang ya ibudin ha bolor bade pekan bentar Kaya tali ki. Jinglet jurip ke jungi hati por ki ba dep ni ala pidan kumba laithau support ki kiba judan hutai palak banyak kata kelak bandang jadi kini kiyeng kisuan kisnatang deki ten ki de teng dawan inspection na kalian jungi dawan inspection na kalian forest kipen perana hadin biglami hadin steu shibnai kila snap yang ikini ki yeng kila snap yang kini ki tikani kan de yailong na por namar ba gamdon kanu ka guideline gamdon kanu regulation na kalian ka forest na kalian sarkat siya kitu kibriu bahasa itu nomor kiri kitu kibriu bahasa itu hi tiap jong katu ka hadis pula kiba ai cakasa itu kibriu namta ka jing to shima Bilang kono jeng iPhone. nakaliang ka jungi ni ong ba kat kabadan na bang dua ka kambiang jadi nakaliang ka kasyong tan nakaliang jong ka forest department menta lanu ba kanya hot bannya penlong kata jing ilang ba bisi baki pulit ban be no tiki poi badan stay but ni nakaliang kaseng suya budde